Зера Бекирова. Дева стереги ве гулидан чечеги. Hikaye. Биян, алло, ешітесің? Nihayet визамны алдым, шымды evге қайтам. Бір қач күнден yolға чықажам. Билетімні алған сон кетежек күнімні хабер етерім. Қана енді айтшы, саңа Қырымдан не кетірейім? Одессадаки Бұлғаристан консулығындан Қуванчы еріне сығмайып чалып шыққан Айше, дерал оны енді чоқтан мұсафірлікке чағырған ве ресми дәвет yolлаған достуна чаң қақты. Биян ненекісі бірі-бірінден 20 yıldan ziyade tanışlar ama hiç görüşmediler. Evvelleri tek mektupleştiler, sonki vaqытта ise cep telefonu vasıtasымен konuşalar. Birkaç yıl evvelsi poçta kutusundan aldığı zarf üzerinde Bella Alexandrova sözlerini көрген Ayşe, bu da kim eken dep taciplendi. Mektup Beyan'dan edi. O anda satırlar arası yani adı ve soyadını emde tek insanların değil de, köylerinin de yana adlarının peyda olması yaşadığı ülkenin siyasetini anlatmağa tırışkan. Tıpkı Kırım'dakisi gibi. Çok sevindim Ayşe, kozun aydın. Kırım'dan manga mutlaka bir torba toprak ve 2 dane ceviz teregi getir, zahmet olmasa. Beyan'ın ricası Ayşe'ni biraz şaşmalattı. Allah, anda ne, toprak yok mu ya da ceviz teregi osmey mi? Coğrafiyadan hatırlağanına göre, Bulgaristan'ın iklimi tıpkı Kırım'ınkisi gibi. Ya ikisi de Karadeniz boyundalar da. Beyan canım, hepsi isteklerin şu mu? Belki daha bir şeyler istersin. Hayır, toprak ve ceviz tereklerini getirsen yeter. Başka hiçbir şey istemem. Одессадан Ахмедетке қайтқан сон Айше ұзақ yolға шығажағыны білдірмек үшін көйге анасына кетті. Досты Беяндан Қырымдан не істегенini сұраған olsa, анасынан енді Бұлғаристандан не кетірейім деп сұрады. Анасы әр сеферкісі кебі оңа yolға дуа оқыды ве сон «Yarım kilo bulgar peyniri getir, çareng olsa», dedi. Ayşe kene taciplendi. Ana, şimdi bulgar peyniri tansıq değil de hepsi dükkanlarda dolu. Olarınınkinin lezzeti başka. Bulgaristan'da koyun sütünden haqiqi peynir yasaylar. Pek çok yıllar evvelsi aşağıdan edim böyle peynir, damı hala ağzımda kaldı. Ayttım işte, getirmeysen de canım ağırmaz içdi. Ozun sağ selamet barıp kelsen oldu kızım. Ana, Beyan manga 2 dane ceviz teregi ve bir torba toprak getir dep rica etti. Bularını men koyumuzdan alıp keteyimçi barem. Çünkü anlağanıma göre onun ecdatları bu taraflardan icret etkenler, dedi Ayşe ve koluna leskerini alıp azbarga çıktı. Bir torbacık içine toprak doldurdu. Sonra bakçaga aylandı. Her yılı күзде qargalar ceviz taşıp bakçalarında endi kazılgan yerge көмгенlerini Ayşe defalarca bir kino gibi gözetkendir. Qarga gagasında getirgen cevizni bir kenarga koyup çukur kazı. Son u yan bu yan bakıp, kimse көрмегенinde emin olgan son cevizni köme. Ayşe tek bir şeyini anlamay. Qarga cevizni ozu için kışlık saklaymy ya da terek oturtamy? Ama da akıllı kuş. Birinciden, olar cevizinin tek yaxşı soylarını kömeler. Çünkü barde mutlaka bakça içinde en azdan 5-6 ceviz fidançıkları osıp çıka. Ayşe kardeşlerinin beraber şu ceviz fidanlarını evlerinin артындaki boşlukka oturtup, bütün bir cevizlik asıradılar. Ve artık çuval ceviz jiyalar. Komşularına mutlak komşu payını bereler. Rahmetli kartanası torunlarına bakçada yetişken her şeyde komşularının hakkı бар dep tenbiyeley turgan. Ta Türkiye'de yaşagan semedeşlerinin de paylaşa. Anda öyle bir sevineler. Kırım cevizinin dadı başka, dep. Ama Beyan ceviz değil de ille teregini istey. Ayşe 2 dane nazik fidançıkны seçip tamırlarına zarar getirmemek için muqaytlıqnen kazıp çıkardı. Balaban soylarını sınırdan geçirmezler, ille ki ilişirler. Gümrük kadimlerine tek manaçık olsun, o yasak, bu yasak diye insanların çantalarını alt üst etip çok şeylerini çekip alalar. Ayşe fidanlarını eteginen sardı, toprak torbacığını ise anterinin içine saklap, cemidanın tübüne yerleştirdi. Üstünden daha 1-2 anterini katlap koydu. Belgilengen gün çabuk geldi.
Кырымдан чыкаркен ел бою Айше bundan 150-200 ел эвелси юртларына эбедиен терк этмек зоруна калып, ижирет юлларына төкүлген семедешлеринин кайгылуу дуйгуларыны тасаввур этмеге тырышты. Насыл айрылдылар жылы юбаларындан. Нелер алдылар янларына? Кадындын вujuduna насылдыр бир махрумсырев дуйгусу сарып алды. Учактын уфачык пенжересинден кара деңиз көрүндү. Айшенин жолжулугу бир кача саат девам этти. Мухажирлеринин жолу ким билсин не кадар сүргендир, автолармы, айлармы. Кара жолундан мажараларда, деңиз üzerinden кайыкларда. Айшенин фикирлерини стюардессанын сеси бөлдү. Учагымыз алчалмага башлады. Ярым сааттан соң Булгаристандын Варна шээрине конажакмыз. Хош келдин, кечмиш олсун, жолжулук насыл кечти деп каршылады Бейан Айшени. Кыз, не үчүн бу кадар аз вакытка келесиң? Бир кесек азырлык тедбирлери узун месафени кешип баягы парада масраф этип инсан 3 күнгө келирми? Дарылды Бейан достуна. Бейан эпси сөзлерди чейерине ше дауышыны кулланганынан лафлары пек ушлы келе. Бу сефер ойле болду. Иштен зар зорунен 3 күнгө изин ала билдим. Соңгусы дегилдир иншаллах. Да, келерим. Энди мага программамызды сөйле. Мен планладым бара жак жерлерибизди деген эдим. Ярын добриште тепреш болажак. Бир кереден бек көп кишини көрерсиң, таанышырсың. Сабасына кажы оглу пазарчыкны кезермиз. Акшам усту эсе койге алып кетермен. Сен кетирген жеби свиданларны отуртурмуз. Топракны эсе мезарлыкта кабирлер устуне сепермиз. Касабанын мерkezindeki мейданчык сабадан энди рых толуу эди. Дүлбер кийинген, кушанган, углерине пештималларны баглаган, башларына да марамаларны ташлаган хартийлер сыранен тизилишип отурганлар. Сейир беклейлер. 5 такталарда сыраланган пеш лукум, көбете, сары бурма, жантыклар эсе муштерилерине беклейлер. Бейан Айшенин колундан бек тутуп, жоюлмасын деп корка элем, Вира кимлернендир тааныштыра. Музыка, лакырдылар, юруш ve чапкалавларынын гүрөлтүсү бир арада карышканда, айры лафлар ич эшитилмей. Айше ойле бир yoruldu ки, акшамлык емегини беклемеден онун үчүн азырланган ятакка doğru кетти ve бир даккадан бу дүйнөдөн айрылды. Саба кене кайтты дүйнөсүнө. Бейан энди каве пиширген, софрага өтмек ve пенирди койгон. Айше пенирни көргенин анасынын сымарышын хатırlады. Унутмайм сакын пенир алмакны, анам беклер деди ичинден. Ойса сесini чыгарып айткан экен. Бейан бир кереден оңа «Эбет, маркеттен алырмыз. Тенеки куту ичиндеки алырмыз, алып кетмеси колай болор». Айше планымыз бираз деништи. Мага түнүгүн акшам Варнадан шайре достум чаңкакты. Сенен таанышмага эстей. Шээрни кездирежек мешур алтын кум пляжына алып баражак. Бейан жанын агырмасын, ама мен койге бармага жамааттын жашайышын көрмеге эстейм. Шайре достунен башка сефер көрүшөрмүз. Айшенин бу жабабы Беянын кейфini бозду. Ама буну мусафирге көстөрмөйжек болду. Айса бөле япармыз. Шымды кардашым, сен ve мен үчүмүз кабырстанга барып, Кырым топрагын сепермиз. Жебиз теречеклерини эсе мезарлык капысынын эки ягына отуртурмуз. Соң кардашым сени көйлерге алып барыр. Мен эсе тез-тез достума барып келейим, айып болор, сөз бердим. Өйледен соң кайтып сизге кошулурум. Учуде абдест алып, ниет этип, мезарлыкка таба жол алдылар. Азбар капыдан чыккай атканда комшулары сесленди. Не дайсыз, аруусузму? Көзүңүз айдын, Бейан. Кырымдан кысымыңыз келген. Бизге де айланыңыз. Айше та балалыгында эшиткен ve Кырымда артык пек сирек кулланылган кысым сөзүн эшитип, тап сескенди. Кой иште, эркес эр шейден кабардар, күлдү Бейан Айшеге бакып. Бир мааледе асылган казанга не коюлажагын башка маалынын апакайлары энди билелер. Айше, кызым дегенде акылыма келди. Койнун эң яшлысы Мурат акайнын бикеси кешинген. О бизге кысым келеди. 5 даккага тазиеге берабер кирейикши. Карт кубаныр. Мезарлыктан соң көйдө бирисинин эвине кирмей турганлар. Мурат акайнын эви койнун эң кенарында экен. Байнозу калган. Жолар ачылган соң эки оглу да Европага кеткенлер. Селам алейкум, Мурат акай, Эмиралла дуажыга башын сау болсун. Мапузе жеңгейни да жыйгансын, деди Бейан картынын колуну алып. Дуажылар сау болсун, кызым. Катыңдасы ким? Танымадым, деди карт.
Айше кене балалыкта олар жашаган жердеки инсанлар тазияны айны шекилде билдиргенин хатırlады. Или дуажыга башын сау болсун ве достлар дегилде дуажылар сау болсун дейдилер. Айше де картынын колуна опуп маңлайына тисетти. Бу менин аркадашым Айше, Кырымдан келди, дейди Биян. Татарча конушмаа билеми? Кырымда энди татарлык унутулган дейлер. Билемен Айсе, сесini чыгарды Айше, картынын лафларына бираз жаны агырып. Караса Айсе дей, тупкы буздайын. Биле экен тилимизни. Картынын бу таажипленмеси эркесini күлдүрдү. Айше Кырымдан топурак ве 2 дане жебиз тереги кетирди. Оны кабристаныбызга алып кетемиз, хабар айтты картка Биян. Картынын көзлөрү торланып, бир шейлер айтажак болду, амма сесинин калтырамасынан бежирип оламады. Эллерини көтөрүп, дуа окуду. Кой ана сухагынын эки тарафында керамит дамлы, мабут үстү бояланган уфачык пенжеречиклери олган алчачык эвлерге, минареси оңа хужур, ама юрегине пек жылы келген кой жамисине бака-бака кетеркен, Айше энди каерде болунганын шашырды. Кырымдамы яда? Кырымдамы? Асырлар бою эждатлары миллет олаrak шекелендиги диярдан айрылган инсанлар бу ак топуракта өзлөрүнүн Кырымыны курганлар. Бош жерлерде кой ачаркенлер, башта бир жами тиклегенлер, молланы сайлаганлар. Айны шу моллага жемаатка дин билгиси, балаларга эсе мектеп билгисини бермек вазифеси жүкленилген. Эр бир айылы Кырымда ташлап келген эвинин тыпкысыны курган. Мезарлыктын капысыны ачып, ичери киргенлеринен Айше, Биян ве онун кардашы берабер 3 кере ихлясны окудулар. Бу эски мезарлыкмы? Таажипленди Айше, пек у кадар эски олмаган башташларыны көрүп. Жок, эскисини мемлекет сакинлерини бир миллет, бир дин менсуплери оларак көстөрмек саясети заманында бир кечеде суруп ташладылар. Эч ким сенин хабери биле болмады. Кабирлеринин алайы Кырым татарларына айт эди. Картанам, картбабам, оларнын ана бабалары да онда дефин этилгенлер. Онда тамгалы башташлар да бар эди. Бир якларга алып кеткенлер. Излер силинди. Бу яны кабристан, эски кабристанын жеринде калган кемиклерини топлап, мында көмдүк, деди Биян ве bundan 2 жыл эвелси кечинген анасынын кабирине doğru этекледи. Кырым топурагынын бир парчасыны онун үстүнө септи, калганын дигер кабирлер үстүнө пайлаштырды. Энди кабристанга кириште жебизлерини отуртайык. Картбабамдан эшиткен эдим, Кырымдан чыкканларында азбарларында ешерген тазе жебиз теречиклерини де казып янларына алганлар. Пек узун жол жүрүп, бу жерлерге темел атканлар. Жол бою теречиклеринин тамырларыны сылатканлар курумасын деп. Келгенлеринен тереклерини отуртканлар. Картбабам о заман 5-6 жашында бала экен, эр күнү тереклерини субарган. Жебизлер өсмеге өскен, ама ич берекет бермеген. Картбабам буна пек яныклап, олар да биздайын асыретлик чеке, дейди. Генчликте бу сөзлөр мага олмажак бир масал кеби келеди. Санки терекнин акылы ферасети бар да, асыретлик не болгонун биле. Пек чоң жылдар кечкен соң терекнин үстүндө бир качдане жебиз пайда болду. Карбабам да шу жылы вефат этти. Ондан бери Кырымдан жебиз кетирип, мында отуртмакны арзу эттим. Картбабамдын ве бүтүн асыретлүү эждатларыбыздын хатырасына. Мезарлыктан Айше 40 калпинен чыкты. Я фелек, эй хат тагдир сени. Женет киби юртта догуп, сонки дергахларны бинлернен километрлер узакта тапмак. Мезарларында да тынчылык тапмамак. Айда Айше, сен жеватнен койлерин айлан, акшамга таба мен де келип кошулурман, деди Биян. Керчек, анан үчүн пейнерни шээрден озум алырым, коюн сүтүндөн ясалган союну, doğруму? Чүнки биз көйден пек кеч кайтырмыз. Ярын саба эсе сен жолжусун, ашыкырсың. Жетекчи вазифесini элде эткен жеват Айшеге. Татар сучугу койуне алып барайым сызны. Анда пек ару лаф этмеге уста бир карти жашай. Койнун ады пек мерахлы. Не үчүн оңа бойле дейлер? Билмеймен. Көйде киреркенлер Айшенин ичинде кене шу дуйгу.
Көзлерінің огінде тек ескі ресімлер, открытка ве гравюраларда көрдігі Қырым манзаралары жанланды. Кераметлі evler, Қырым татар мемарлық үслүбіндегі жами, insanlarının samimi yüzleri. Cevat Alçaçık bir evinin yanında toxtaldı. Remziye daday uydesizmi? Hoş geldin balam, Ayse uydemin. Artık bir yakka çıkmayman, dep çıktı içeriden beyaz çereli başında gülber kıyık bağlagan beyaz oguluklu kadın. Ay musafir de бар екен, geçiniz, men tez cezbeni salayım. Ayşe kartini kucaklap yanaklarından öptü, koluna aldı. Өзінің картанасını hatırladı. İçeri kirdiler. Oda tam eski resimlerdeki gibi donatılgan. Divarda asılı ejderler, beyaz işlemeli ortunen kaplangan setler, toban yastıkları dört köşe kona. Pencerelerde sıranen tizilgen çereplerde çiçekler. Hepsi yaraneler. Remziye Karti Ayşe'nin Kırım'dan kelgenini eşitip, o sülalesinin hikayesini tarif etip başladı. Bizim kartlar pek barlıklı kişiler bolganlar. Altınları, suru koylары, atlары бар екен. Кырым işgal etilgen son, оларның bütün mal mülkü talangan. Köyde yavrular peyda bolganda, Картбабамның babası, bir gecede ketmek kararını algan ve uy kalkına jişinmaga birkaç saat muhlet bergen. Ozu hepsi altınlarını bir torbaga toldurgan. Urba ve vesikalarını alacaklar. Vesselam. Карт-картанам уй чечеклерini асырамага бек себіп, en beğengen çeçegi de Gulidan çeçegi eken. Akayına bildirmeyip, bir çeçekini çerepinden çıkarıp, urbalarının arasına saklagan. Gemige oturacakta gümrükte Kart-Karbabamның altınlarını, paralarını ve vesikalarını da çekip alganlar. Bu köyge olar hiçbir şeysiz, aç yalınayaq, açlıktan kuru kemik olup yetip kelgenler. O zaman köy yok, muhacirlerini köylerge yakın getirmegenler. Boşlukni göstergenler. Tam tahır bir yer eken. Kart-Karbabam yanına bir eki akayını alıp, ilk evvela kuyu kazıp başlagan. Etraf köylerinin sakinleri мысқылға alganlar, ama bizim akaylar aftalarnen kazıp, tatlı suğa etkenler. Su olgan son uy yasamaq, bakça asramaq, ayvan bakmaq da bir şey degil. Deminki мысқыллаган kişiler köyge tatar suçuğunun damını bakmak üçün su sorap kelgenler. Kart-Kartanamның Gulidan çiçegi pek yıprangan, solgan olsa da, onu başta şu kuyudan çıkan suda canlandırgan. Ozu çamurdan çerep yasap oturtkan, Allah'ın mucizesi işte. Niyet etsen sokur közden yaş çıka degenleri gibi çiçek de tirilgen. Kart-Kartanam Kırımga kaytkanlarına bu çiçeklerini mutlaka alıp kaytmakны vesiyet etken. Ama hiçbirisine kısmet etmedi ve hala da etmey. Ondan berli şu çiçek bizge bir miras. Nesilden nesillerge hepimiz östüremiz, dedi Remziye Karti, penceredeki yaranelerge işmar etip. Lakin Karti olarını Gulidan dedi. Kahveler içip, lahırdalar etilgen son Ayşe'nin Cevat koyunu kezdiler, birçok evlerge de kırıp çıktılar. Akşam pek geç mahalde beyan keldi ve olar endi gecenin yarısında evge kayttılar. Yolda Cevat'nın telefonu çaldı. Aru kirermiz, rahatsız bolmanız, laf etti kimnendir Cevat ve Ayşe'ge çevirilip. Remzi abay ona bir dakikaga kirmemizni istey. Bir emaneti bar eken sizge, dedi. Remziye Karti endi sokakta beklemekteydi olarni. Araba toxtaganynen Ayşe'ge yalvardı. Canım kızım, men sülelemizden bir ozum kaldım. Akayım da keçindi, былтыр ек oğlum kazalanıp oldu, hiç bir kimsem yok. Kart-Kartanamның vesiyetini mutlaka men yerine ketirirmen degen ümitnen yaşaydım. Endi koz batır almayman. Şu çeçekni Kırımga alıp ketse? Yakında oturttum, goncası de bar. Ayşe çerepni koluna alıp Kartiге söz berdi. Sabagaca közüne hiç uyku kirmedi. Düşünceler, te suratlar te sırı. Yol arfesinde telesuf. Cemindanınızda ne bar açınız? Gümrükçü kadının sesi pek kabaydı. Şahsi eşyalarım işte. O sümlüklerini sınırdan geçirmek yasak. Hususan toprak dolu çerep içinde. Ya bu ne? Peynir. Süt katık mahsulatlarını geçirmek de yasak. Peynirini anam için aldım. Anda çok degil.
Чечек ise Булгаристанлы bir карт кадындын эманети. Мытлакка Кырымга алып кайтырым деп емин эттим. Ялварам сизге. Жөрөмө төлөмөк керек болсо төлейм, тек алмаңыз буларны. Сайлаңыз, я чечекни эмди черептен чыгарып, топурактан бошоткан алда. Я да пенир кутусу. Экисини кечирмем, кестирди күмүрүкчү. Жакшы. Пенир калсын. Анам аңлар мени. Чечекни эсе мытлакка жерине жеткизмеге борчулум. Айшенин бул карарына күмүрүкчү бегенди галиба күлүмсүрөдү. Evге кайтканынан Айше bir кереден чечекни evде бош череп ичине отуртту, жакшы этип суулады. Саба шаар мерkezindeki тижарет мерkezinde болгарская брынза деген жазысы болгон пенирден алып, Булгаристанда алган булгарча жазылары болгон торба ичине коюп, черептеки чечекни де алып, анасына кетти. Ана, көресиңби, дедим де сага, андаки пенирдин дамы бамбашка. Илле десең, кавенен берабер да незетле ола. Сак ол, кызым. Айше уледи анасына керчекни айтмага журат эте алмайып, яланы үчүн Алладан афу сурады. Я бу чечекни кайдан алдың? Менде бар да олар, чечеги насыл түсте? Айшенин анасы Сабага жылап этип чыктылар. Шээрден кайтмага азырланыркен, Айше ичинде яны bir кокуну эс этти. Ремзие картинин гулиданы чечек ачкан. Бембейаз.